istorije srpskog književnog jezika. Sloveni se doseljavaju na Balkan u 6. i 7. veku. U svojoj prapostojbini govorili su praslovenskim jezikom, a praslovenski jezik pripada indoevropskoj jezičkoj porodici. Sloveni su pismenost primili u 9. veku. Tačnije, 863. godine moravski knez Rastislav traži od vizantijskog cara Mihajla da mu pošalje učene ljude koji će na slovenskom jeziku širiti hrišćanstvo. On mu šalje solunsku braću Ćirila i Metodija koji su stvorili prvi slovenski jezik, a to je staroslovenski jezik, i prvo slovensko pismo, a to je glagoljica. Slovenski jezici dele se na južnoslovenske jezike, istočnoslovenske jezike i zapadnoslovenske jezike. Južnoslovenski jezici su srpski, hrvatski, slovenački, makedonski, bugarski i staroslovenski. Istočnoslovenski jezici su ruski, ukrajinski i beloruski jezik, a zapadnoslovenski jezici su poljski, češki, slovački i lužičko-srpski jezik. Rekli smo da se početak slovenske pismenosti vezuje za 9. vek, odnosno za 863. godinu. Takođe smo rekli da je staroslovenski jezik prvi književni jezik svih Slovena. Važno je napomenuti da ovim jezikom niko nije govorio, nego se koristio samo u pisanju. Ovde imamo staroslovensko pismo, primer spomenika, sačuvanih spomenika, to je Marino jevanđelje koje je pisano glagoljicom i temnički natpis koji je pisan ćirilicom. Kada govorimo o glagoljici, kada govorimo o staroslovenskom jeziku, važno je da znate za crnorisca Hrabrog, nepoznatog monaha, koji je bio autor najranijeg zapisa o slovenskom pismu, koji se naziva O pismenima ili negde Slovo o pismenima, i to je bila prva rasprava o jeziku. Dakle, crnorizac Hrabar, Slovo o jeziku. Danas ćirilicom pišu Rusi, Ukrajinci, Belorusi, Srbi, Bugari, Makedonci i Rusini. Savremene slovenske ćirilice imaju između 30 i 33 slova. Zajednička im je 24 slova, što možete ovde i pogledati. Dakle, ovo su zajednička slova koje se koriste u jezicima koji koriste ćirilično pismo. Sada da vidimo redakcije staroslovenskog jezika. Sve redakcije staroslovenskog jezika jednim imenom se nazivaju crkvenoslovenski jezik. Crkvenoslovenski jezik nije nikakav poseban jezik, to je samo naziv za sve redakcije ili izmene staroslovenskog jezika. Kako je do ovog izmene ili redakcija došlo? Rekli smo da je prvi slovenski jezik staroslovenski jezik, da on nije bio u pisanom, nego samo u govornom obliku. U to vreme knjige su se prepisivale. Prepisivači su unosili i reči iz narodnog jezika koje su koristili, pa su tako nastale različite redakcije. Nastale su ruska, bugarska i srpska redakcija staroslovenskog jezika. Dakle, crkvenoslovenski jezik je samo naziv za sve redakcije staroslovenskog jezika. Nas interesuje dve redakcije staroslovenskog jezika, to su srpska redakcija staroslovenskog jezika, odnosno srpsko-slovenski jezik, i ruska redakcija staroslovenskog jezika, odnosno rusko-slovenski jezik, jer su se oni koristili na našim prostorima. Srpsko-slovenski jezik je prvi srpski književni jezik. Srpsko-slovenski jezik je zapravo srpska redakcija ili izmena staroslovenskog jezika.
Srpsko-slovenski jezik nastaje u 12. veku i u upotrebi je sve do 18. veka. Sveti Sava pisao je srpsko-slovenskim jezikom. Najstariji sačuvani spomenik na srpsko-slovenskom jeziku koji je pisan ćirilicom jeste Miroslavljevo jevanđelje. Miroslavljevo jevanđelje potiče iz 12. veka, pisano je ćirilicom i danas se čuva u Narodnom muzeju. Kada govorimo o srpsko-slovenskom jeziku i ovom periodu od 12. do 18. veka, važno je napomenuti i postojanje Dušanovog zakona, to je pravni spis koji potiče iz 14. veka, odnosno 1349. godine, ali je on pisan na narodnom jeziku. Druga redakcija staroslovenskog jezika jeste rusko-slovenski jezik. Zbog čega nam je on bitan? Bitan nam je zbog toga što se on govorio na prostorima Srbije. I to u periodu nakon velike seobe naroda 1690. godine pod Arsenijem III. Čarnojevićem. Tada su Srbi naselili teritoriju Ugarske, današnje Mađarske. Naselili su je kako bi pobegli od najezde Turaka i sačuvali se. Tada su im obećani određeni ustupci od strane Ugarske, međutim Ugarske se tog dogovora nije pridržavala i Srbima je pretila opasnost od unijaćenja, odnosno od pokatoličenja. Zbog toga je Moravska pravoslavna crkva zatražila da pošalju ruske učitelje u Ugarsku kako bi se zaštitili od unijaćenja. Tada Maksim Suvorov u Karlovcima otvara slavijansku školu, a potom i Emanuil Kozačinski otvara latinsku školu. Ove škole neguju rusko-slovenski jezik. Tada zapravo srpsku redakciju staroslovenskog jezika, odnosno srpsko-slovenski jezik, zamenjuje rusko-slovenski jezik. Rusko-slovenski jezik se upotrebljava u prvoj polovini 18. veka. Dakle, imali smo srpsko-slovenski jezik od 12. do 18. veka, a već u prvoj polovini 18. veka srpsko-slovenski jezik se zamenjuje rusko-slovenski jezik. Rusko-slovenskim jezikom pišu Jovan Rajić, Zahari Orfelin, Gavril Stefanović Venclović. Međutim, kada su se obraćali narodu, pisali su na narodnom jeziku, jer rusko-slovenski jezik običan narod nije razumeo. Nakon rusko-slovenskog jezika dolazi slaveno-serbski jezik. Kakav je to jezik? Pa naime, po dolasku ruskih učitelja, mnogi pisci unose elemente narodnog jezika u svoja dela na rusko-slovenskom jeziku. Sredinom 18. veka tako dolazi do mešanja rusko-slovenskog i narodnog jezika i stvara se jedan jezik koji je poznat kao slaveno-serbski jezik, odnosno slaveno-srpski jezik. Slaveno-srpskim jezikom pisali su pisci s kraja 18. veka i početka 19. veka. To su Dositej Obradović, koji je pisao na slaveno-srpskom jeziku pismo Haralampiju i autobiografiju Život i priključenija, zatim Zahari Orfelin, koji je izdao slaveno-srpski magazin. Slaveno-srpski jezik bio je samo jezik učenih ljudi i običan narod ga nije razumeo. Tada se stvara potreba da se piše na narodnom jeziku i za tu prosvetiteljsku ideju prvi se zalagao Dositej Obradović, koji se nije oslobodio upotrebe rusko-slovenskih reči. Sava Mrkalj je prvi reformator pre Vuka. On je 1810. godine objavio knjigu pod nazivom Salo debeloga jera libo azbuko protres. Azbuka je sadržala 26 glasova umesto ranijih 40. Na kraju rasprave je načelo piši kao što govoriš.
Vukova pismenica srpskoga jezika po govoru prostoga naroda pisana, koja je u stvari prva gramatika srpskog jezika, štampana je Mrkaljevom azbukom. Sada da vidimo rad Vuka Stefanovića Karadžića i najvažnije godine u Vukovom životu i u radu. Prvo da kažemo da su dva osnovna pravca Vukovog rada reforma jezika i pravopisa i sakupljanje i objavljivanje narodne književnosti. Nakon propasti Prvog srpskog ustanka, Vuk Karadžić odlazi u Beč, pa 1813. godine u Beču upoznaje Jerneja Kopitera, koji će znatno uticati na Vukov dalji rad. 1814. godina je značajna zbog dva važna događaja. Naime, 1814. godine izlazi mala prostonaredna slaveno-serbska pjesnarica, koja je zapravo prva štampana zbirka narodnih pesama, kao što im samo ime kaže, slaveno-serbska pjesnarica. 1814. godine izlazi i pismenica serbskoga jezika po govoru prostoga naroda pisana. To je prva gramatika srpskog jezika i već smo rekli da je ona značajna po tome što je Vuk tu koristio Mrkaljevu azbuku, reformisanu azbuku. 1818. godina je značajna jer tada izlazi prvi srpski rječnik. Prvi srpski rječnik je Vuk napisao uz pomoć Jerneja Kopitara. Ovaj rječnik je sadržao oko 26.000 reči, ali su Vukovi protivnici zamerali Vuku upotrebu glasa J koji je Vuk preuzeo iz latinice i prisustvo nepristojnih reči koje je Vuk uneo u prvi srpski rječnik. 1823. godine Vuk izdaje 3 knjige srpskih narodnih pjesama. 1836. godine u azbuku Vuk uvodi glas H. Ovaj glas je Vuk čuo dok je po Crnoj Gori i po Dalmaciji sakupljao narodne pesme, a 1836. godine, pored toga što uvodi glas H, Vuk štampa i poslovice. 1839. godine Vuk ukida i jekavsko jotovanje. Šta to znači? To znači da se recimo sada piše djevojka umesto đevojka. 1847. godina smatra se godinom Vukove pobede. Kažemo da je to nezvanična pobeda zato što nije usvojio, odnosno država nije prihvatila i priznala Vukovu pobedu. Međutim, zašto se kaže da je 1847. godina godina Vukove pobede? Kaže se zbog toga što te godine pisci izdaju dela koja su pisali Vukovom reformisanom azbukom. To su Branko Radičević, koji 1847. godine izdaje pesme, zatim Đure Daničić, koji 1847. godine izdaje Rat za srpski jezik i pravopis. To delo je zapravo odbrana Vukove reforme. Petar Petrović Njegoš izdaje, odnosno štampa Gorski vijenac, a te iste godine je i Vuk štampao prevod Novog zavjeta. Dakle, 1847. godina je nezvanična godina Vukove pobede. 1850. godina je značajna jer je tada bio Bečki književni dogovor i tada je odlučeno da se za osnovicu srpskog književnog jezika uzme štokavsko narečje, a ekavski i jekavski izgovori. 1852. godine izlazi Vukov drugi srpski rječnik. Taj rječnik je imao mnogo više reči nego prvi i njegov saradnik na drugom srpskom rječniku nije bio više Jernej Kopitar, već Đura Daničić.
Vuk umire 1864. godine, a 4 godine nakon njegove smrti je zvanično prihvaćena Vukova reforma, tako da kažemo da je 1868. godina zapravo zvanična pobeda Vukove reforme. Sada da vidimo nešto o narečjima i dijalektima. Malo pre smo pomenuli kada smo govorili i pominjali 1850. godinu i Bečki književni dogovor, kada je dogovoreno da bude štokavsko narečje, odnosno i štokavsko narečje i jekavskog i ekavskog izgovora. Kako je uopšte nastala podela na narečje? Podela na narečja nastala je na osnovu upitne zamenice šta, odnosno što. Onda gde se koristi upitna zamenica šta ili što, nastalo je štokavsko narečje, gde se kaže kaj, kajkavsko, gde se kaže, odnosno koristi upitna zamenica ča, je čakavsko narečje. Sada da vidimo kako je nastala podela na izgovore. Nastala je na osnovu zamene starog glasa jat, pa tako gde je jat zamenjeno sa imamo ekavski izgovor. Gde je nekadašnji glas jat zamenjeno sa je, odnosno i je, imamo i jekavski izgovor i onda gde je jat zamenjeno sa i, imamo ikavski izgovor. Ikavski izgovor nije prihvaćen, on nije književni. Sada da vidimo dijalekti. To su osobenosti i specifičnosti određenih krajeva, pa imamo dijalekte ekavskog i dijalekte i jekavskog izgovora. One nas zanimaju zato što su ušli u osnovu književnog jezika. Dijalekti ekavskog izgovora dele se na starije i na mlađe. Stariji dijalekti ekavskog izgovora jesu kosovsko-resavski i prizrensko-timočki, a mlađi dijalekti ekavskog izgovora, odnosno mlađi dijalekat ekavskog izgovora jeste šumadijsko-vojvođanski. Kada je u pitanju i jekavski izgovor, imamo stariji dijalekat, to je zetsko-južno-sandžački i imamo mlađi istočno-hercegovački. Važno je da zapamtite da su u osnovu književnog jezika ušli mlađi dijalekat ekavskog izgovora, to jest šumadijsko-vojvođanski, i mlađi dijalekat i ekavskog izgovora, odnosno istočno-hercegovački. U osnovi srpskog književnog jezika ušli su šumadijsko-vojvođanski i istočno-hercegovački dijalekat. Šumadijsko-vojvođanski dijalekat ima ekavski izgovor, a istočno-hercegovački dijalekat ima i jekavski izgovor.